Sino man ang titantanawam di tatawa si Kapyo? Adaya mo, awan. Tikunam ya kamaw. Sipsiputan man ang tilupo di balo akaro ba? Agtal na ka man. Di lalablabid ang abakbakitan. Di ka lagbain. Into na damakagngagkang ka. Kadi oray man mangag ti sa nga lubungan. Agpay sumaada kita loplop po ti sipsiputam. Ah, Day tamang kami nakaroba mat. Di pagbado'y tinasaya mat. Nayol-ol ta shortpan na. Sa je blouse na. Tumtompak di masangwanan na. Madlaw ngay gagagara na. Goodbye amaan mo kasta ti kahit na panagbado. Trip na nga raw. Wala ta kay kaya mo mat. Ah, Lakay ang kangawang panagbaliw na. sigat yawan panagbaliw na. Imbak-bakit mo, di ka naman nagatap mo. Wala, tada mo rason. Wano makagapon, wapay nga agatapak. Nagbalbaliw ka kumaan, nabayag kumamot, nagbalbaliw akaw. Nag-imon-imon ka pa'y lang amin, bakbakatan kan. Apay, di pa'y nagkupas, ti panagayat mo kanya kaya. Katlakla kaya na kong, kuribot-bot akong. Apay, isi ka. Nagkupa siya, ti panagaya mo kanyak, piyaw. Ha? Ay, kwa? Ay na, lakay kan bakitan. Awanan na kita. Kad, sinaan na kaon, kasta. Saan na kasta? Ngam, idyan ta kumanda agapa. Itadtanti waya-waya titunggal may sa. Tanay, manula atawanan ti panagbiag tan ito lubong. Itadtanti waya-waya nga. Kaya't mulat ag babae, iso akas tate bagbagam. Di kag pampanono talaklakayan. Day tala bagbagem kan bukod mapagragsakan ti pampanunutam. Bumanaw ka di tayan titawa. Sana tila sipsiputam dita. Nangag ko dita balay ti panagsinsinong batyo itay kinitatang nanang. Anyaman ti nagsinong batan yun aya. Diya amayawa. Laklakayan lang arodan nga madapay laganas na nga ag-checks. Apay, nagsinublyan da aya ijay chicks na atagaili. Saan sa aday jay? Asino nga rod? Adamanin baro a chicks na aya. Sipsiputan na ka balo akaroban. Anya? Binigat kan minalamakit kitaan na ditatawa. Ipwisto na timang sipsipot. Dayjay mga minabalo mat. Nagalas ti pa nagbadbado na mat. Nangal-al amin. Ay na, bye-bye anyo ni tatang. Lakay mo't lang. Saanin ang makabaal nga ag chicks? Sana makabaal nga ay na. Uray lakayan di amayo napigsapay laang. Masuro na nga raw. Talak na kayanan. Ngamde lang amin kumapsotan. Ah, Nakapigpigsapay lang. Kanasuro ko na 70 taon na. bye-bye anyon ti kayat nakaramido na lang. Uray talakayin. Bakit kayo muting? Ad-adda bumakit kayo kan amangan no maidaras ti ipapatayo. Noongat yo akanayo. Urayan na. Nasaysaya at pa'y no may daras ti ipupusay kon. Tapno sana kon nga kon konsumisyon iti amayaw. Imbes nga agragsak kayo kuma. Ag-enjoy kayo. Ta-enjoyin nyo ti pensyon nyo. Kakaisunang agpada kayong agpinpensyon kinitatang. Kasano nga aginjoy da tao kakasday matyabayaw. Awan pa'y umno nga raramidin na. Feeling ubing pailaan. Kaslapay ki di kaya nangagsiin na kami. Taitad me kanon ti waya-waya ti tunggal may siya. Kanayon na ngay bagaday ta. Nga manjak. Naglalay nga nangay. Jak kaya ta maagaw ti sabali ti amayo kanyak. Tanalaos ti panagayat ko kang kwana. Bilib ka magkaninana nga niya, lino, lakay. Bakutin nga naimun latta. Kaduan nga minababae, no bakutan, awanan pakibiyangan da kadagiti asawa da. Sa bahali mo't lata ni nanang abakan. Talaga siguro abo magbaggang lata ti panagayat na kinitatang. Naggagat amang surot-surot ken ni tatang no kasdya marabyan. Una, banag apagong ungtan mo dilakay. Umanay tumot daytan apag-apaan dan. Nagkumik dagi dyan na dakkel mo. Kasla isudalat nakita ka kasjay. Ni mo gamin tatang
di na mo't maikatikin hatsikboy na. Nang runa idag pinpensyonan. Kaslaki maro day tabisyo na. Kuwan tawanan ti sabali apakakumikuman na. Saanan nga agtrab-trabaho. Masya nakitiinak no kasi nga agsangit-sangit nga agipulong. Bagbagam tumulat ng tatang Takaasi mo ni nanang no mais-stress. Maday ta. Indait konti ulas ta adwa, piyo. Nay, apay nga pinagsilpom dagiti ulas ta. Wan, tapno may salat ulas ta. Agasawa ta nga rod, agka ulas ta. Agkay data, agkapungan ta. Nangikabilam itipungan ko aya. Nagrigat ti makipungpungan. Pinagsilpok mo ang tipungan ta. Di mo makita nagatidog tamay sa apungan di ta ka mata. Nagdagaang. Ditaak datar. Uno saan ijayak salas. Apay akas ta ka. Apay damanan sa bala kaya mo akaida. Iso akas ta tibag bagam. Jakam mo kang ka. Amin mo lakid din pagsisilpom. Madamdama, patibado ta pagsisilpomon. Kano mabalin lakit ti kasta daramedak. Mabagbagtit kan. Uno pasitsan ti panagkabaw mo day tamaya. Sanak pa'y ngagkabaw. Amok teraramidak. Kaya't ko la protektaran ti relasyon tang agasawa. At da nagkinarian ta edi nagkasarta. Anila ang batay ti mamagsina kadata. Awa nagsinsina. Kita manda pari ka lang agasawa. Nagsina dan iti kwarto da. Sandal nga agkakaida. Iso daday ta. Sa bali kadata. Basta ti kayat ko, sweet talat tay ti tunggal may siya. No kasano ti kinasweet tay di ka bambanwagan ta. Adda kumapay ita ta bumakit kan lumakaitan. No kasta, saan ka nagsuble di Manila, ading kandida? Saanan tata, tagi na naakpay. Makabannog mat ngamin tag trabaho. Trabaho at trabaho da tao. Ngam sa anak mo lata bumaknang. Iso nagawid aklang. Katuan na. Agi na nakamal, kandida. Narigat maranawan inanam. Agbirbiro kak nga rod itibak ng apaki asawaak. Poriner ko ma, wano saan. Uray saan na poriner. Bastadot kwarta na kayat kun. Ha? Ay, no lakay ngay. Uray lakay ditan, basta pensyonado, mabalinan. Tauray sa anak ngagtrabaho, agbiagak lata. Amangan no adda mairekomendam tata. Ha? Ay, Piyaw! Nagbayag ka matan? Ay, sige, hiyawid ko ba ito ginatang ko sa ibuyas dito store, ading kandida. Sige tata, tani, agong ungit san ni Nana Maya. Dara siya ba? Sila pagdagdaga siya nga. Wan, umayon! Di ka lang makauramat. Sige, ading, mapanak pa yan. Sige tata. Di ka lagbain. Nagpigsa tangiwa mo. Amom nga kasarsarita na tao. Pumanukaw ka. Apay, anyat pagsasaritaan nyo ti dadya balaw. Pagtultulagan niyaw no sa dino ti pagkitaan niyaw. Inaramon, inaklon na kan. Ay, tila'y magbagam. Nagkinumusta lang mata. Tanabayag ka nga ron nagpukaw dito lugar tayo ni Candida. Kahit mahiliw ka. Laklakayan ka, dagbalbaliw. Basta da makita mabalaw. Kasla ka mamagmagnet nga niya. Nalabos matigas na kayo magbagam. Lakaya kon. Awaan ng kanyak na kita bambanag. Nagbalbaliw ako. Nagbalbaliw ka la iti-taste Ide, balasang ti-type mo. Ide kwan, single mom. Ita, balo matan. Agaw ka kita sa bangatan. Mabisin ako na. Ne, da kayo matgayam Nana Maya. Sumra kayo Saanan? Kaya't kalaabalagan kandida. Ni, apay ka din Nana. Di mo padpadasan tagpa-charming kanila kay ko tadakis ka kanyak. Kabalak tagpabalod, no siyak ti malukloko. Tapnoy bagak ka, awan kwarta di asawak, basi la pensyon na, sana ba nang
Iso adi mo gamdan tagpa-charming kang kuana. Ala, anya ka din day nga ibagbagayo, nana. Sana ka manal. Tapno jak makawat, kandida. Nabayaga naman madlaw kaw. Ada pa naggustom kanila kay kaw. Iso ka na ayon, ti pa nagpaldam iti nakiteng, kan pa nagshore pamaw. Siya pa'y nangal-al mo amin ngay suso maw. Pangaasim kandida ah. Di ka kumamang dadaal iti pamilya. Ala, awan kinapudno dagita nga ibagbagayo, nana. Ito gawang kay di pagbaludan. Uray tabakita ka. Uray mataya ko ni di pagbaludan. No adamang luk-luko kanyak. Ala. Tandaanam day ta. Ala, anya ka din dagijay nga ibagbagana. Sa anak mo't ngagpatpacharming kin nila kay na. Patigayang panagbado, isyo kin ni katugang amlala. Ay na, paspasin siya mo ni nanang. Talagang ay minakasjay na. Naimon, sipod pa idi. Diyak kaya tikas di nga style na. Sinungat nakit din, kat awan mo't madingar aramidak. Diyak mo't agpapaaram iti asawa na. Pagan ano kumamot di asawa na ngay. Laklakayan. Ay na, di mo tutupan di katuganga, kandida. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya kan ka. Sana bale, ibagaktukan nila kay, taisuman ti makisarita kan ni nanang. Ay nawan man tani. Maditinakam ko iti kasdi ngay naramid na. Saan kumamot abastag pabasolatan awan mat kinapudno dagijay ibagbagana. Nakita na laan nagsarita kami kinitatapyo, pagatapan na kami iti dakas. Numabalin, di na ngamin kayat nga ada makisarita kan ni tatang a babae. Siyak tupay no daduma, liklik-likak ti umasidag kan ni tatang. Ay, sabali ngamin ti kita na nakwa. Awan na. No itulok na nga iturayan ti kinaman nangimon na ang mga numabagti. Jak man amoy ti day katugangak. Sigud ka no ngamin nakasjay na. Iso apaspasin siya amla kuman, kandida. Ayan dagitay para pasyar ko abado, Maya. Awan mo't tani dya parador ko. Dagitay magkaslanis-nis tinabati abado ki dya. Kinuray dagitay brief ko. Abot-abot mo't taday dya. Indulin ko. Tano adda gumatang, ilakok to amin dagijayan. Kanuray dagijayan napipintas sa sapatos mo, ilakok to amin nun. Anya, apay nga ilakom ngay. Tapno awan pangatrak mo iti babae. Anya, katanyat usar ngay na rumarak. Pati sapatos ko, indulin mo. Kag chinilas ka, kanagbado kay tirot-rot. Unay kamutan, bakbakitan ka di agbalbalaw. Bakbakin mo, tigas tangaw galim, nagalas. Sika, ti sana nagbalbalew. Tain laklakay mo ti kina chikboy mo. Chikboy ala, lakayan. Irwar mo kindan dagiti badok, tarumwarak. Indak makiatindar iti kasar. Magbado kay tiro-rot. Sana masaplo agporma-porma ka. Tapnawan maawis kan ka. Kandi kag digos-digos nabuslong kay ti sabong. Awan lang arun na pintas abado kon. Jak pa agdigaws. Anyalat itsura ikon ngay. May mayati kasta. Ay. Tapno adray wanda ka dagiti babae. Tapno kadurmen da ka. Bagbagay ko to'y bado ti anak ko, binulon ko. Oray to'y kalugong na. Bagbagay ko. Mubinga kita kastoya pormak. Ayos. Ay, mabaling agsalat manong. Daytoy ti babae asurot kanyak. Asino nga ta daytaw? Krasnak samat. Agsalat manong. Kawana. Ay, sos. Ilag ka man nanti imak. Talagan sa krasnak daytoy ha. Man-mano na ito yan. Inasid ganak, ti kaubingan na babae. Talaga sa bale, ti karismak nga oray lagayaon. Adra ti amayo dito balayaw, anak ka. Apay, di pa nagawid aya. Napanmot na kidaya. Anya, imbagak lang arda sana mapanijayan. Naglibas mo lagtan ti lukaw.
Ket bayaan nyo ha, tamapan mo't makipangan. Inton kwan, makisalan to manan. Tila may salsala naman, jayan. Ala, baybayan nyo nanang, uray talakayin. Pagliwliwaan na laday jayan. Madamdama, adan to man chicks nan. Ha? Nan, surota mala, jayan. Saan nanang, kababain? Di kay mangriribok ijeta kababain. Nagpigsan tuman tingiwat yu jayan. May talaga ka sa taramidog no, tadyak magustuhan na makita, ijay. Nanang, Taga-ano ka, adeng? Kananyat nagan mo? Pia tinagan ko. Ay, wow. Mats na mats itinagan ko, Piumat tinagan ko. Intan, agawid nan. Asos. Ay, pagawidan tangay. Adda asawa ka, adeng. Sa anak abaraw. Inta ijay ile, inta agpasyar, adda kwarta, bayadak ti kanunta. Ha? Ay, sige. Mabit lang nga ron. Tagpakadak ito kumpare. Tama nga nubirukan niya. Magpailimot ni tatapyaw hapong. Nakita nga dakadwana. Jakla na lasin no, sino jakadwana? Aniya? Babae, wano lalaki, di kadwana. Babae mo tapong. Ay, tawanan ba yun lakay? Awan ba nan? Ay, nagararamin man iti may lagaroon. Ay, awanan! Ay, apong. Dahil jay man kain jay driver tinagluganan na itay tricycle. Damagin nyo no sa dino tinagidisagan na katakwata. Ay, sige, mga round. Agda sa bali ang nadlaw ko ito yung babae. Kasla adda diferensya na. Saan mo't abag tay tuno agbala? Kasla ubing-ubing sa lati panunot na. Ingam, nagadaw, ti kwarta na. Ading Pia, anya trabaho? Ado ti kwartami. Sa dino ti balayo dito? Ada yung ti balay mi. Si Kangay, ayan ti balayo. Ay, kwa. Adayo mo lang, Nay, takwarta ba din? Rumor di tabag mo. Nagadumot takwarta mo. Kayat mo? Ha? Apay, ikanak ka da? Kayat mo? Daytoy, kwartam. Nay, agpaiso. Ikanak iti kwarta? Kukuha mo dayta. Basta kuyugan nak Intag pasyar. Inta magmag na. Ha? Wala. Sige. Itong palaglatan ti kaya na. Isumot ti masidag kanyak. Saan mo na siya? Awanan kayo, iti ban! Ha? Maya! Apay nga dakal dito. Tangiwat mo. Di ka lang bain. Da kayo tirumbang agbain. Agdaman ng babae mo nalaklakayan. Saan ko ang babae ni Pia? Gayem ko lang. Si ka babae. Asino itibiyag mo to asawak, ha? Ala, awan madingar aramidon mi. Umay ka man si ka babae, Awan basul ko. Uy! Maya! Gusto na itataimang. Anak ko! Apay, anyat basol ti anak ko kan ka. Sapsapulak ijay kasaran. Ngam addamot gayam ditoy. Bagbagam tanak mo. Gagagawan na to asawak. Saan ngagpaiso dayta? Man nakigayam lang to'y anak ko. Kantap ni bagakan kanya. Adda diferensya to'y anak ko. Adda ubing-ubing na. Kantila pakikuy-kuyugan na no kwa. Taman nakigayam. Iso pangasim. Di mo pagpanunutan iti dakas to'y anak ko. Wan mat nga men, bakit? Hinawis nak ni Pia amangan. Iso asimuro takmutan Alay ha, come on. Umay kanta gawitan. Anyangay, nakababain kayon nanang, tatang. Naibabain kayon. Dahil tainam ti bagbagaam. Tila nga min pagimimunan na. Anya siya? Sika, basol mo? Malala,
Saan kayo nga agrikyar? Tadwa kayo nga da basol na. Adamat basol yo tatang. Tapay at tila pakikuyugan nyo nga uray di yumat amam mo. Inawis nak nga raw. Uray pa eh. Siyempre, chicks day, kaubingan na ko naman. Makita yo. At dagayam diferensya da babae. Kasanon no da napasamakin ko na asan anasaya at iti panagkuyog-kuyog yo. Da kayo tagsungbat tatang. Anak ko. Basta babae, sige, awan palabsam. Saan mo't ah? Ala. Husto daytan. Pangaasiyo tatang nanang. Lakay kan bakit kayon. Agbalbaliw kayo kuman. Noan niya nga mintisan akayat ni nanang. Sardengan yon. Katda kayo mo't nanang. Di kayo unay mo't agim-imunen. Talakayin ni tatang. Hay, huwag nga rin ah. Lakaya ko. Agbabayak pa'y lang. Saan? Inidya kong daytang aramid ko. Inlaklakay mo to, pati kina-check boy mo. Ngalala. Tapnawarin tirire. Jakon rumrumwar dito balay. Nurumwarak. Agpakuyog aking ka. Hoston ti panagapapata. Umadanin ti apit ta. Ngam kastoy pa'y ti aramid ta. Makabannog. Madadama ka banog kanya ka, ta siyak timang sorot-sorot kang ka. Agbalbaliw ka nga menan, atap nagbalbaliw matan. Sige. Kaya't kumutan, tinauli makapanagbiang. Isong agbalbaliw akong. Promise. Mala, agbalbaliw matan, basta tong palam ti karem. Wan. Promise. Kasta ko mga kanayon dinagmayat. Manipo dita. No adda pa panantimay sa. Masapol nga agkuyog kayo. Tapno awan rum swa arire. Wan, nanakaw. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka barok. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo matamam-am mo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan tikitam nga agpaspasada? Adabos mau akamingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, barok. Anya, madinobyo mga ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang itisidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag na nayon, Sakit inaklon mo na dyan alalakay. Saan ba tabak nang? Nasingput mo't nga min, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mo't ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay mo't lata abimak nang. Iso ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan, Soto. Awan mo't latar aramidak dito balay. Alang aron,
agrobot kan tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kawan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manok. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kanu jay nubyo na. Simurot ngamin kenkwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na di ipaspasada na tamabalbalin pa eh. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagod kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot ni taan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mimiya. Ala, sumrakan. Ha? Day ito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Lagi ti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto. Yan anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaed da dito'y balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi Mia. Pasensya kan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ako, oray agawid ak mo lang dagos gayam, tadda gayam maramida kiti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wana, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, kasla nagrigat ti maikamang itipada ang marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing po laki di. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panaggrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod estado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan ak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napanalmanan jay anak mau bakit. dinagasmat manen jay nobyo na, inkuyog namanen ang nagpasada. Inton kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minen madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat amam no agin sisingput laang. Kung nalangamin na 50-50 iti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na dya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakat ag pamarang. Siyempre,
agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Angam no agasawa ng taon, awanan. Rumar taon, tipod no aburik na. Kunang tikas ta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramidin ta dito'y Soto. Pasok katak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lat na, pare. Agsukatak man itipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay, pare. At natugawi dya unag. Agyaman ak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat mo ni Soto. Takaskin ka tinagbalin ang nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Ti akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isak mo't ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam day ta pagtagilakman? Saan ka la trabahador ditoy? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti busda dito'y. Ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya. Ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka ditoy. Ngam si ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat ti kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngayon mo ti number mo kanyak, wen? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wana, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan. Gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugit a balay? Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Saan, nana? Jak nga rod makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Jak makontak. Agyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, naalanganan nak mo alakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na, ngam sikat ikayat ko apaki asawaan, Manuel. Naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apaki asawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag ken kwa na.
Apay nga ya sinamatan ti ibagbagam miya. Anyat nagbasulakin ka. Apay ya sinaanak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom day ta. Di mo't addan plano tangag kalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asima, di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kuwan Di kay kadimadanagan, taadayo anasay-saya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak namin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba da? Ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan na anak ka. Wen nanang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok anak pasulak iti anak yun, nana. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan, barok. Nga masapol nga awatom ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidem laytan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong tirason no apay asin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nakita'y nabalagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo, anak ko. Di mo na ayayon tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mammat Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam, nasakong timang gatang. Anyamatan, manipod nagasawa ta, dinakpainig ka na pulos iti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di balay. Libre amin. Ang matipid mo't timakan, kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, tibibiyagak di balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka, madada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ay
Anyag ibagbaga ta asawa manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Ala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo tanay aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan dito'y. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Huwag pare, tanay. Busy akit ikalabas sa tawtawen. Umayak man agpasok at itipilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow! Nagpintas, ah. Agyamanak pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amok anasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Ha? Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na. Kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakiti doon na ni Manuel, nanang. Kunakno na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Isa matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat ano sam ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nako. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kayo mo? At day tayo nga madala na pananabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsensinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tamapan akon, Mia. Sige Kat agyaman kami manan, Soto. Baldaw lakay. Apay no itedtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka marigrigatan damutan ngagsa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Di kayat ko asawan, pag titinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapag bibingayan tayo mo't ti maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da amang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay kalagijay. No saan da kumaanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijay wan no saan? Naa, aday ta ka manan.
Kasta man ang tibagamaon. Manipod babasit dagitan nakta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamart. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwangan nakta. Ngam kasta pay lang tibagamart. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek, susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak ide. Ije na tayon akong parik. Ayagtal na ka. Tila lawlawatem. Manon adikada tinapalabas. Ngam di mo pay lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin. Nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila ngayon nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga agkabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbagana kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbagana kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat dya amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong tayo binulod ko ide abagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos mo't tantay bagas mi ading ko. Ay, nagriga lakit ti kastoy abiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasit ti mulmulaan may alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutin na. Panunutin talatan, apaset ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagidyaga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ta ko na tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak.
Kanayon nakabarte kang. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam ngaminan susi. Agin didiga pa ilaang. Mapakawan kamot kat nga aklunam tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan naksamot susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso timalaandasan na siya. Diyan mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-luto iji kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanang saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy, nga ron Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naungat iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga ron manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diyak ka mo nga ron no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Ay nasapa. Naladaw pa din Di nak mo riniing.
Kunak ariingin na kamasaba. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, babanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutong kan. Apay numanangdan ka laangan iti kaduam agtrabaho di talon. Dahil saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta kan dita abroad? Masaya atlet na bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng bigat bakit? Inkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsaya atin lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararag taan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan unay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wala, ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw, agtalinaad kumalatta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada, iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta, no addadalaang ditoy nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Nga apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabalay. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana balay, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan.
Oray siyak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan niyaw. Da kami laen Tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rudan at idagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Jak amo ano bayad da dayjay wano inted dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun dya daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasangaw. Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damailangan. Saan dan ang pagan-anaw tagtrabaho iti daga. Tsaka mukang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Ket nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sa nabali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan Jimmy nulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na di agbalbalew. Ay na, nagpigsama itong titudo bakit? Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanan dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Katnusan na madadaal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mo't jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kao no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di da dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta paray. Yeah. Nanang, rumuarak mampay. Ada papanak. Papanap, malumbay. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ay no, mabisinak. Anya? Nay junior, asino ngay day ta?
Tay may isa nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kaidiya, anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos. Gwapo ka lata. Puli tayo nga may napipintas kan natatar. Takasanaw, napintasak. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katairan kan kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo mo, nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas kan maparte. Partin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan sa lakan kwa na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hilaw, usipa. Apay nga imbawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumaden Agbali ka man pa'y kang niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud kaw. Alaala, bye. Mari Ariang, umay kanto inton bigat ije balay taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawin anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Iso nga umay kanto, wine. Ay, kuwan amaray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadagiti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ka. Ti kayat masawan, maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga rudin na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin ng dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y Mari Wine. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak Mari. Saan ko nga uyawan dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang Maray. Kat, mapan kayo dito balay da na usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbagana. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay anana usepa. Kaputan na pintas ken gwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, wen nga rud Ayos laeng kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo, titirik na, tikas dyan nga aramiden na. Wen nga rud nanang. Ay na, iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gayaman. Nala. Si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau.
Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jagpas ken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat maw. Isuaday jayon ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis a pagkasarak to jay. Ay na, gwapo ka, anak ko. Adaw ti agusto ken ka, babae. Pilyem to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Ha, iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbarte kayon. Ay, lipasin nyo pa imot ati programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpien, nanang? Anya mo ti kastang aramid mo, Nusipa. Ay, apay ngay pinapartim di baka. Wan, ta pinagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, no, kasano nga gudwa kami ngay. Kaya tang-tangdanan na nga raw na mga pastor iti dajay. Ne, tangtangdanan na kagayam nga mapaingay. Di mo mo't irimit kanyak titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, apaw kasano day tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamukan niya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Iso nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Oh, apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayadan ma. Tas sikatin ang papartay. ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong unget yakin kukwa. Isugag sardeng payla dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-lawat babak-baketan. Ano siya? Okay lang oray dyan agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dak pay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tapno nagdiskitarak ko maiti sa bali na partay. Diyak amuwa kaninanang. Isumo ti nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa napalay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anak dibaw, anak kaw. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa.
Nagpintas di ana, iyaw di nagdibaw. Kasla mo agkasaran iti kas di alangana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak ko, talaga ana pintas, Rico. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ko napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasano, ti pa nag-make up da, naalas dalata. Ah, Kita jay anak ko alalaki. Nakatatar. Nagado ti agusto ken kwa na, ngam di nalaikan ka no. ay, no dala ko mapanakaikaray ka arma ni Diana. Agraraman ka mo, Rico. Ah, Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababala nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay! Anay ikaw. Habay apinitik mo tingiwat ka. Nakaw-uyaw ka bakitan. Da, Nasayat ayati kastangan aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. kadagpay sumutibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakikita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas, kan guwapo dagitan nagta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka iti napintas alanga. Saan kat akasta nga aguyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko Mari Ariang, kandagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray kasanupiman ti panagpapintas da, hanggang isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo metin ti Diyos anang parswakan kuana. Na, ay saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangka ak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay at agluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minin ni Sally nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay saan na balik? Tagwapo ko na bintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior, aginroll kayo no umay asimistray, tagdis kitarak pay laang iti paginroll yaw. ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay ngay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga sawa akong tatang. Negosyan ti di asawa. Iso saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingka rin ang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga sawa kun makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak matan. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangibang nga ili, nanang. Sika nga'y Diana. Taga-ano tinubiam? Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ija ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girly. Taado ti negosyo na iji sentro, nanang. Tulungak to amang i-manage kadagajay.
Ay kayam amom to nga rod Atinubiam Junior. Pasyar muntaw dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Katinubium ngay mo, Diana, ba nang mulaang? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay tamang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di yung malamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong arudan, anak ko. Apay, di kay pay agkasar itinubiyaw, Diana. Saan nanday takasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubiyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day taka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika nga Junior, kaano nga yam amom tinubiyam, kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom ngamin at talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Nauma akong day tananang, iso ako kwayon. Dahito pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadagi tananang. Ginatang tinubyok. Aya, anyat serbina nga agwalit ak no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng Jainubium, Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubiyak. Ni Girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y noobyan ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinublyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso adin to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya! Kabait! Abay ngay! Ay, madia, anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawon ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Paingay nga itala nga imbagam da ita kanyak, usipa. Isumutla di na mabalintag kasar Tadama ngayam asawa dagiti karelasyon da. Relax. Relax ka dila kay. Di ka unay agong ungay. Sa nabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tindapay, nudaduma. Ay di mo konsensyan tararamidin dagiti anak mo. Mga numay sagmak da. Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang.
Ala, apay akas ta tila nga masimang put anak ko. Nagadaw ti kamo ultirupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwan na ngamin na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, hapay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinobyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagus na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsura anak ko. Ay kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay, day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga minagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka, agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damait lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam ka dagiti anak mo.